Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, хоть им час святая складается с недели, але сегодня 11 числа мы успоминаем Наисвятейшую Панну Марию з Люрд. Сегодня в костеле католицким означается День хворых, коли костел молится за терпячих, тых, якія у церпенні свайго цела нясуць крыж Езуса Христа про свое жыццё. І як нясуць, ці то з верай, ці адкідаючы, чи з плачам, чи з болем, по-рознаму гэта іх падыходзіць з нараканнем, по-рознаму гэта атрымоўваецца у кожнага чалавека. Але мы просім Бога, касцёл просіць Бога за ўсіх хворых, за ўсіх пакутуючых ад хваробаў і цела, і ад хваробаў і душы. Паважаныя, падчас гэтай святой імшы асаблівым чынам мы молімся разам з колам ружанцовым Найсвятейшай Панны з Лурд. Нехай Пан Бог благаславіць ім, дасць ім патрэбныя ласкі, здароўе. Яны якраз пакліканы, гэта кола паклікана, больш маліцца за хворых, бо менавіта Матка Найсвятейшая, якая аб'явілася ў Люрд, яна заклікала, каб дала магчымасць, дала аздараўляльчыя пэўныя ласкі, крыніцы. Туды ідуць, едуць шматлікія людзі, пакутуючыя на розныя хваробы, поэтому заклікаю кола ружанцова чыніць гэта, і таксама малюся за іх сёння асаблівым чынам, за іх сем'і, родных, блізкіх. Малюся за памерлую Еву Жданович, 30 дзён. Падчас гэтай святой імшы мы молімся і просім Бога аб здароўі для арцыбіскупа на пенсіі Тадеуша Кандрусевіча. Ведаем, яму зрабілі недавно аперацыю даволі складаную. І папросім Бога, каб вось гэтая хвароба больш не распаўсюджвалася. Нехай Пан Бог усемагутны дасць ласку праз апеку Найсвятейшай Панны, праз заступніцтва нашага айца Фабіяна. О Божьей ласце, здоровье для Виктории помолимся, здоровье для Анны и Марии, Ядвиги. Помолимся за здоровье для Глеба, Валеры, Тересы, Валеры, Станиславы. Прошу здоровья для хворого Матвея, прошу здоровья для хворой Вероники, а здоровье для хворых семьи Кобрик. Просим Панну Марию з Лурд, здоровья для Дануты, опеки Маці Божией на кожен день життя. Просим здоровья для Валентины и усіх Божьих ласках. Про заступництво Панны Марии з Лурд просим оздоровления для души и тела для Оксаны, Евгения, Вадима, для Ивана. Прошу Бога так само. Про заступництво Панны Марии з Лурд просим здоровья телесного и духовного для Людмилы, Евгения, Алексея, Никиты, Павла, Екатерины, Станислава и Ольги. Молюсь об здоровье для Елены, Миколая, Инны, Дануты, Марии, Натальи. Прошу так само об здоровье потребных ласк для Игора, для Станислава, для Татьяны и усіх родных и близких. Перапросим Бога за наши грехи, каб мы с чистым сердцем могли сложить гэту найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами.
Молімся. Боже, Ти хочеш пробивати у серцях праведних і щирих учеників, ми, дякуючи Твоїй ласці, стали годним місцем Твоего пробивання праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, а Бог праз усі віки вічні. Читання книги мудрости Сираха. Калі захочеш, захаваеш запаведzi і застанешся верным яго уподабанню. Ён паставіў перад табою агонь і ваду, а ты працягні руку сваю да таго, чаго захочаш. Перад чалавекам жыццё і смерць, і што спадабаецца, будзе дадзена яму. Бо вялікая мудрасць Пана, магутная яго ўлада, і ён усё бачыць. Ягоныя вочы над тымі, хто яго баіцца. Ён ведае кожны чалавечы ўчынак. Ён нікому не загадваў быць бязбожным і нікому не даваў дазволу грашыць. Гэта Слова Божае. Дякую. Щасливий, хто ходить у законі Пана. Щасливий, хто ходить у законі Пана. Щасливий ти, чий шлях безсаганний, хто ходить у законі Пана. Щасливий ти, хто заховує гонення свячені і всім серцем шукає його. Щасливий, хто ходить у законі Пана. Ти загадав, каб старанно виконували твої накази. О, нехай певними будуть мої шляхи у захованні твоїх постанов. Щасливий, хто ходить у законі Пана. Прояви ласкавость до своего слуги, буду жить и заховывать Твое слово. Открий мои очи, каб я убачив суди Твоего закону. Щасливий, хто ходить у законі Пана. Покажи мне, Пане, шлях Твоих постановок, и я до конца буду триматися Його. Навчи мені, буду заковувати закон Твой, і берегчи Його усім серцем. Щасливий, хто ходить у законі Пана. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянаў. Браты, мы абвяшчаем мудрасць сярод дасканалых, і не мудрасць гэтага свету, ці знікомых князёў гэтага свету, але абвяшчаем мудрасць Божую, схаваную ў таямніцы, якую Бог прадвызначыў перад вякамі для славы нашай. Ніхто з князёў гэтага свету не спазнаў яе, бо калі б пазналі, не ўкрыжавалі Пана славы. Але як напісана, чаго вока не бачыла і вуха не чула, і што не ўваходзіла ў чалавечае сэрца, тое Бог падрыхтаваў тым, хто любіць Яго. Нам жа Бог адкрыў праз Духа, бо Дух пранікае ва ўсё, нават у глыбіні Божыя. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Читание Святого Евангелия поводле Матвея. У той час Езус сказал своим учням: «Кажу вам, коли справедливость ваша не пераўзыдзе справедливости книжников и фарисеев, то вы не увойдете в владарство небесное. Вы чули, что сказано продкам: не забивай, а кто забье, подпадая под суд. А я кажу вам, что кожный, кто гневается на брата своего, подпадая под суд. Вы чули, что сказано: не распусничай. А я ж вам кажу, кожный, хто з пожадливостью глядить на жанчину, уже учинив з ёй распусту в сердце своим. Вы чули, что сказано было продкам: не присягай фальшиво, а виконуй перед Богом присяги своє. А я кажу вам, не присягайте наогул. І нехай буде слово ваше так, так, не, а что звыш гэтага, то и от злого. Гэта слово Пана. Хвала. Сідайте. Дорогі брати і сестри, як я вже згадав на початку Святої Мши, що ми молимося особливим чином сьогодні про заступництво Найсвятейшей Панны Марії, успоминаючи її об'явлення у Лурд, такой французский, невеличкий французский городок, колись вывогуле пёсочка маленькая. Сёння, дякуючи гэтым объявлениям, это стал довольно великий центр, великий город, центр пілігримування. Шмат людей туди приходить, каб отдать пашану Найсвятейшей Панне, просить ласки. В этот город, як Лизье, так само во Франции, там, где народилась и жила святая Тереса, дитятка Иисус. Як мне рассказывали мои сябры, некоторые так нарекаются, там в этих городах, говорят, на костел. Нарекают, что вось там надсмеиваются костел это. Але ко мне объявление Матки Божией, але ко мне святая Тереса, дитятка Иисус, а ко мне костел вось гэта учинил. Кто б ведал про тую вёску Лизье, Лурд? Это были вёски, так само, как и Фатима. Это хутор был только. Хутор. Невеликое поселище было Фатима. И ничего там больше не было такого, як бы она развивалась. И каб не Папа Римский, як бы Рим развивался сегодня, да. И что было бы у Риме сегодня, да. Ці были бы такие костелы. Колись это было в 16-м, 15-м стагоддзі 1400, начало 15, начало 16-го, у історії костела була така цікава з'ява, яка гучить як авиньонское пленение, полон авиньонский. А что такое это полон? Альбо выгнание авиньонское. Авиньон есть город таки у Франции. И король Франции, когда уже был таким мацнейший, он был таким уже, считался императором, что он сделал? И он под его таким натхнением выбрали певного француза папом римским, да? Официально, нормально. И взял этого папу, трохи влияния на его оказал и завез жить, покинули Рим и жили в Авиньоне. 50 год Рим оставался без папы. То есть папа жил у Авиньоне. Ну, было под выглядом, как заховать, бо там варвары были с тех сторон жили там. У Риме осталось несколько кардиналов, и это вельми долгая история было вернуть, и тяжко было вернуть назад. И он там в Авиньоне сбудовал великий палац папе, и великий храм, костел, до речі, еще заховался, а от палаца папского и камня на камне не засталося. А заховался до сегодняшнего дня базилику святого Петра там у Авиньоне и решил, что вот у Авиньоне будет центр, будет папа жить у Авиньоне, а не у Риме. И много старались, многие навод святые, святая Тереса Авильская,
каб папа вярнуўся ў Авіньён, усё ж таки, ну, гэта было цяжка, знаете, цэлы двор, это ж не шутка, папа рымскі, понимаете, это сёння папа рымскі мабільны. А гэта быў кароль каралёў у Европе. Дзякуючы папе, папа даваў кароны, мог адняць карону любому каралю. Так, это тут вопрос такі. Да яго звярталіся з просьбамі заўсёды даць карону. Нават наш першая наша столица Литвы, Великое княжество Новогрудок, знаете, таких городок у Беларуси есть, чули, да? Это первая столица Великого княжества Литовского, не Вильно, а Новогрудок. И там Міндоўг, король, перший король, якому папа римский дал корону. Я на вот эти документы бачу, это был 13 стагоддзе было. И ему там, правда, корона это доўга падарожнічала, і ўжо все запланавана была каранацыя, але нехта яе там па дарозе прыбраў. Гэта была падарана корона, але не даехала корона. Вось такая гісторыя цікавая была, таких много гісторый. І я вам хотел бы сказать то же самое, я хотел бы сказать, что вось калі папа быў у Авіньёне, Рым пашоў у занепадак, распадаўся Рым. Распадаўся абсалютна, все нішчэла, все разбуралася, ніхто за ім не глядзеў, бо Рым як бы без папы страціў значэнне асабліва. Поэтому мы ведаем, што вельмі важная гэта ёсць культ Божы, вельмі важна ёсць і не толькі для касцёла. Мы бачым, што касцёл моцна удзельнічае не толькі ў рэлігійным жыцці грамадства, але таксама ў культурным жыцці грамадства, у духоўным жыцці грамадства. Начинаецца запусценне там, дзе вельмі смутна глядзіцца, калі заязджаеш у той ці іншы гарадок, мясцовасць, дзе быў і стаўцы смутна глядзеліся без касцёла калісьці. Цяпер весялей глядзець на стаўбцы з касцёлам, да? Вот. А як смутно было, як касцёл пару развалены стаіць, храм пару развалены стаіць, не адноўлены, развальваецца, альбо не будуецца, прыедзеш у мястэчку, якое там ні касцёла, ні царква, а быў калісьці велічны касцёл, ўсё паразбуралі, ўсё ў занепад. Як смутна глядзець на гэта ўсё. І сёння мы тоже смутна бачым, што развалююцца некаторыя мястэчкі, вёскі, касцёл яшчэ ўтрымоўваецца, але пакуль касцёл будзе стаяць, касцёл будзе адкрыты, пакуль яшчэ там будзе малітва, будзе святая імша, усё адновіцца, дарагія браты і сёстры. Гісторыя ніколі не ідзе ў кірунку зверху ўніз і кажуць да плінтуса і ніжэй, але ёсць пэўная хвіліна, калі адбіваецца і ідзе наверх усё, ідзе ўверх, ніколі не ідзе вось неяк так прама, альбо ўсё ідзе ўніз, усё кепска. Заўсёды ёсць прыдзел усяго таксама. Дарагія браты і сёстры, поэтому мы разумеем, калі мы сёння молімся і просім, мы бачым, як нашыя продкі стараліся маліцца і прасіць Бога Усемагутнага вось на наших землях, бо аб'яўленні ў Люрд былі, это 19 стагоддзе. Аб'яўленне ў Люрд гэта было пасля таго, як было абвешчана дагмат аб беззаганным зачацці Найсвяцейшай Панны Марыі. Яна сказала Бернардзеці, што я беззаганнае зачацце. Так Матка Божа сябе назвала. Тады Бернардета нават не ведала, што ёсць такія словы, што можна так. Чалавек, яна як сказала, што як назвала, я беззаганнае зачацце. Чаму Матка Божа так сябе назвала? Але яна пацвердзіла тое, што адбывалася ў касцёле, і тое, што патрэбна было народу для веры. Нам сёння выдаецца, якая разница, ці беззаганная, ці не беззаганная, мы все равно верым. Але гэта вельмі важна для Божага, для духоўнага жыцця, для нашага аздараўлення духоўнага. Вельмі важна, бо д'ябал будзе шукаць кожную такую магчымасць, каб
дакрануцца да чалавека, каб не толькі звесці чалавека, але каб зашкодзіць хоць мелаччу нейкаму яго духоўнаму жыццю перадусім, але таксама жыццю фізычнаму чалавеку. Поэтому Матка Божа говорит, поэтому дьявол боится, калі, и многие экзорцисты говорили, калі уживают эту формулу беззаганное зачатие. Дьявол боится этого, вызволяя опанаванага чалавека, уцякае ад опанаванага чалавека, і чалавек становіцца здаровы. Бо мы ведаем, што шмат хваробаў у жыцці, яны не маюць толькі сугуба фізычнага паходжання, але шмат хваробаў маюць духоўнае, звышнатуральнае паходжанне. Што значыць духоўнае, звышнатуральнае паходжанне? Ненатуральнае паходжанне, яны маюць такое сатаністскае паходжанне, нішчэнне цела чалавека праз д'ябла. Мы бачым шмат такіх прыкладаў, калі пан Езус вылечваў хворых, і ён гаварыў, што вось сколькі сатана трымаў, кажа, гэтую жанчыну згорбленую. Сколькі сатана трымаў гэтую жанчыну згорбленую? Кажа, вось, ці ж не трэба было яе ў суботу выпрастаць? Ці ж не трэба было яе ў суботу выпрастаць? Вось па гэтаму бачым вось великое значэнне вось гэтаму здарэнню, што адносна троху збівае, ну, цяжкавата гаварыць, конечно, што адносна розных хвароб чалавека. Поэтому, дорогие браты и сестры, мы павінны гэта ясна і добра зразумець. І сённяшнюю літургію, сённяшнія нашыя малітвы мы арганізуем наступным чынам. Першае, што мы зробім, адразу после казання, мы попросім членаў ружы Маці Божай з Лурд, каб яны падышлі адразу после вызнання нашай веры. Устаньце, калі ласка. А напрыканцы святой імшы мы памолімся за хворых, і хто хоча прыйсці і атрымаць намашчэнне хворых, няхай падыдзе і после імшы атрымае намашчэнне. Я помолюсь і удзялю намашчэнне. Пані Аня, вы принесите мне, калі ласка, у этой вот книжечка зеленая есть. Зелененькая такая, маленькая. Веру в адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі. Возьми, потрымайте его, пожалуйста, чтобы не бегал. Для хвалы и прославления Найсвятейшей Панны Марии, на успомин таемниц життя и смерти и воскресения Пана нашего Иисуса Христа, я благословляю этой ружанцу, имя Отца и Сына
Это коло Ружанцова нашей, Наисвятейшей Панны Марии из Лурд, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Ходите сюда, где вы там находитесь? Сейчас станете. Говорим разом за мною. Тебе, о Наисвятейшая Мати, Королева Святого Ружанца. Тебе, о Наисвятейшая Мати, Королева Святого Ружанца. Он там повторяется. Сегодня покорно прошу стать опекункой и заступницей. Ка во всех моих потребах, теперь у годину моей смерти, ты потрымливала меня. Аминь. Всемогутний Боже, взглянь на слухов Твоїх, які у рожанцовій молитві єднаються з Тобою про заступництво Найсвятейшей Панны Марии, Мати Твоего Сына. Спошли на их щедрые ласки и благословления. Учени кабины послухмяные Евангелию, умацованные эмоции Духа Святого, были годными свидками Христа, про рожанцовую молитву мацовали костел. Нехай Найсвятейшая Панна Мария будет для их самой досконалой путеводной зоркой до неба, які живеш і владариш на віки вічні. Амин. Ви, члени супольності живого ружанця і допущені до отримання відпустів, зв'язаних з молитвою ружанцовою, тривайте у молитві, живіть у любові, і нехай буде з вами Бог з упокою і ласки. Амин. Дякуючи Богу за Його добрыню, знесем до Його праз посредництва Иисуса Христа наши молитвы. Молимся за святый костел, каб усіх людей Он довел до святла Божьей правды. Тебе просим. Молимся за біскупа усяго свету, каб они верно обороняли дорученное ими в учении Христа. Тебе просим. Молимся за народы, які терпят от внутренних конфликтов, каб они знайшли духовные силы для досягнения сапраўднага поєднання. Тебе просим. Молимся за людей, які не признают Божьих заповедей, каб они распознали у их мудрость Отца, який их любит. Тебе просим. Молимся за тих, хто трапив алкогольную залежность, каб они знайшли силы, потребные для распочатия нового життя. Тебе просим. Молимся о Божьем благословении для кола Ружанцова и Матки Божией из Люрд. Нехай Христос Пан благословит ему штоденности и дякую им за их молитвы. Тебе просим. Прошу вечный супокой для Евы Жданович. Тебе просим. Нехай Бог усемогутный благословит потребными ласками всех хворых з нашей парафии. Прошу об здоровье для хворой Вероники, молюсь за хворых Елена, Миколаина, Данута, Мария, Наталья. Прошу здоровья для хворого Матвея, помолюсь за здоровье для Глеба, Валеры, Тересы, Валеры, Станиславы, здоровье для Анны, Марии, Ядвиги. О Божьем ласце здоровье для Виктории, прошу об здоровье для арцебископа на пенсии Тадеуша Кондрусевича. Про заступництво Панны Марии из Лурд просим здоровья телесного и духовного для Людмилы, Евгения, Алексея, Никиты, Павла и Катерины, Станислава и Ольги.
Так само просим для души, здоровья, оздоровления для души и тела для Оксаны, Евгения, Вадима и для Ивана. Так само про заступництво, як вище подадено, молимся и просим здоровья для Валентины и всех Божьих ласк, и просим об здоровье для хворых семьи Кобры. Молюся так само об здоровье потребные ласки для Ігора, для Станіслава, для Тетяни. Нехай Христос Пан благословляє всіх родних з гэтай сям'і. Цябе просім. Молюся так само асаблівым чынам сёння пра заступніцтва Маткі Божай за ўсе ахвяры землятрусу. Іх адбылося вялікае страшны землятрус, які адбыўся ў Турцыі. Вялікая колькасць загіблых, шмат людзей, якія пацярпелі. Молюся за ўсе ахвяры канфлікту, асабліва тых хворых, параненых ва ўкраіне. Молюся за гэты народ асаблівым чынам у яго змаганні. Прашу Пана Бога ўсемагутна аб спыненні хутчэйшага гэтага канфлікта. Молюся і прашу Бога для ўсіх церпячых выпрабаванні ў турмах, несправядліва асуджаных. Нехай Пан Бог умацуе іхнія сэрцы, умацуе іхнія душы. Цябе просім. Прашу Бога і Божай ласки для ўсіх ахвярадаўцаў будаўніцтва нашага касцёла. Нехай Пан Бог благословляе. Дзякую Пану Богу за ўсіх людзей, асабліва прашу за Александра і для яго здароўя малюся таксама, бо патрабуе малітвы, патрабуе шмат малітвы і здароўя і духоўнага, і фізічнага для яго. Прашу нашых ахвярадаўцы. Прашу таксама дапамогі Найсвяцейшай Панны Марыі ў яго справах. Молюся за ўсіх, хто і працуе на будаўніцтве, але таксама хто дапамагае ў касцёле і уборкай займаецца. Я шчыра дзякую ім. Божай ласки, Божого здоров'я для іх заўсёды прашу. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай найсвяцейшай ахвяры, каб мы ўмелі дзяліцца радасцю і спакоем, якімі нас адорвае Бог. Цябе просім. Напэўна, хтосьці глядзіць нашу трансляцыю па Ютубе, і хворыя, якія не могуць прыйсці да касцёла, асаблівым чынам малюся за іх у гэтай святой імшы. Прашу Пана Бога ўсемагутнага, Матку Найсвяцейшую, ласкі, здароўя, міласэрнасці ад Бога, моцы ў цярпенні. Нехай Пан Бог дасць ім сілы вытрываць всялякія перашкоды, выпрабаванні, якія нясе гэтае жыццё. Цябе просім. Боже наш Стваритель, выслухай наши молитвы, учини, каб мы были годными сузирать Твою хвалу в вечности. Праз Христа, Пана нашего. Амен. Сюдайте. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець усемогутний. Про
Просим Тебе, милосердный Боже, нехай гэтая ахвяра нас очистить и одновить, и забезпечить вечную узнагороду тым, кто виконує Твою волю, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим, Богору серце. сносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Он это и справедливо. За правди годна это и справедлива, слушна и звавенна. Каб ми завсюди і всюди Тобі складали подяку. Пане святый, Ойча всемогутный, вечный Божа, Твоя безмежная слава вывелася у тым, что Ты своею Божою моцею пришел на допомогу людям и праз Своего Сына, який став чоловіком, визволив нас от вечной смерти. И таким чином усім, кого загубив грех, вернув життя праз смерть нашого Пана Єсуса Христа. Праз Його Твою велич прославляють хори ангелов, які завсюди радуються перед Твоїм обличчям. Просим, каби наши голоси долучилися до їх, разом з ними скликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей, осанна повышения, благословенный той, кто приходит у имя Пана, осанна повышениях. За правди, Боже, Ти святий, справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа. Дейсною моцею Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно збираешь народ свой, каб от усходу солнца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому в єдності з усім костелом у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес, и спаслав на апостолов Духа Святого праз Христа, покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталися яны телом и кров'ю Сына Твоего нашего Пана Єсуса Христа, які нам наказав здійсняць гэтую таямницу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб, и подяку Тебе складаючи, благословил, ламаў и раздавал своим вучням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келіх і подяку Тебе складаючи, благословив і подав своїм вучням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў.
Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскрасенне ў неба ў шэсці, чакаючага другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Гаврыэлем, са святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэта ахвяра наша паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь милостивый до просьбы в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Ойче, ласкаво з'єднай с собой усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер и усіх, кто в ласце Твоей дышал з этого свету, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподеемся быть к образом с ними завсюди радоваться Твоей хвале праз Христа, Пана нашего, праз якого дорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Amen. Молимся Отцу, памятаючи збавенные заповеди, и Божьим наставлением наученные, смеливаемся казать. Отче наш, который всё небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко небе так и на земли. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, но избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, звал нас от усяго злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего. И будь ласкавы згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, ки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами.
передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с духом твоим. Baranku Boží, jaký bereš na sebe grachy svetu, smiluj sa nad nami. Baranku Boží, jaký bereš na sebe grachy svetu, smiluj sa nad nami. Baranku Boží, jaký bereš na sebe grachy svetu, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи свету, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Так полюбил Бог свет, что отдал Сына Своего Одинородного, каб кожны, хто веры у Яго, не загинул, але меў жыццё вечнае. Противная хвала, охота прийняти.
Твою любов святую. Дякуєм Тобі, Пане, Алілуя. Дякуєм Тобі, Дух Святий, за світло і сутішення. Дякуєм Тобі, Пане, Алілуя. Молимся. Узмоцненные даром Евхаристичным просим Тебе, Боже, каб мы завсёды прагнули гэтага хлеба, які дае нам жыццё сапраўднае. Праз Христа Пана нашага. Аминь. Святый Архангеле Михале, бережи. Будь нам обороной. Сядьте на хвилину, дорогие браты и сестры, некалькі аб'яў душпастырскіх на гэты тыдзень. На гэтым тыдні у нас прыпадае 14 числа ў аўторак свята святых Кірыла, Мніха і Метода, біскупа, апекуноў Европы. Таксама памолімся на гэтым тыдні у срэду дзень нараджэння біскупа Юрыя Касабуцкага. У среду помолимся в его интенции. Вот это так. Памятаем, что наступная неделя уже апошняя неделя звычайная. 22 числа распочинается Великий пост, середа попельная. Реколекции у нас в этом году будут 3, 4, 5 сакавіка. Я домовился с ксензом Александром Жарнасеком, и он приедет на реколекции, будет у нас проводить. Это будет пятница, суббота, неделя, 4 как раз Святого Казимира припадая у нас. Свято трохо будет, и трохо молиться больше будем, и святковать будем, и все за раз. Поэтому постараемся так, ну, как Пан Бог был присутный. Памятаем так само, что в этом году припадает 400 год, якби так более-менее знаная дата нашей парафии. Это отбудется якраз тоже неделя, припадает 23 красовика. 23 красовика 1623 года был подписана домова на будаўніцтва паміж монахами-доминиканцами и мінскім каштэлянам графам Шлушкай, які меў свой маёнтак тут, каля Стаўбцоў. Умова падпісана о будаўніцтве касцёла мураванага і кляштара дамініканцаў. Вось гэта умова, і кажуць, гэта такая пачатак дзейнасці, можам такой афіцыйнай дзейнасці парафіі тут. У нас у касцёле центра духовного, не парафія, такого духовного центра, бо тады не было таких структурных адзінак, бо тут толькі быў духовный центр, это не парафіяльны касцёл быў, а вось касцёл у гэтым мястэчку Столбцы. Это першы такі быў вялікі рэлігійны будынак. Іншых не было ні церкваў тут ніякіх, ні сінагогаў, толькі вось першы касцёл быў тут збудаваны ў Столбцах, вось які існаваў да 1000, як падаюць звесткі, хаця тут штосьці я так запутаўся, 958 года, а тут кажуць у 53 годзе ўжо яго развалілі, так канкрэтна нешта так трошачкі запутаўся, бо тут адна старэйшая асоба сказала, што касцёл развалілі ў 53 годзе, бо яна вельмі добра памятае гэта, бо як прыехала сюды да касцёла. И якраз ён, хоць у мяне документ есть, что в 52 годзе зрабілі технический паспорт на касцёл, да, быў зарегистрированы в БТИ официально будынак, улица Ленинская, 4.
Вот, по таким адресам нават есть. Ну, але асталося ў гісторыі гэты касцёл так. Але для нас гэта гісторыя, ну, і на тут, як бачым, частка цэглы з гэтага касцёла знаходзіцца ў нашым касцёле, на ім збудаваны алтар наш. Поэтому для нас гэта як бы еднасць з тымі людзьмі, якія маліліся. І пастараемся гэтае месца, каб было такім памятным месцам, каб і будучых нашыя будучыя пакаленні таксама памяталі, што тут быў касцёл на гэтым месцы. Вось гэта такія аб'явы, што тычыць адведзенаў душпастырскіх. Дарагія браты і сёстры, адведзены душпастырскія ў нас яшчэ будуць на гэтым тыдні. У панядзелак я закончу новы свержань. У аўторак будзе адведзены душпастырскія аталесь, той канец, кажуць, туда, у ту сторону. Вось, і ксёндз Дмітрый яшчэ пройдзе тут некаторыя вуліцы, па вуліцы Міра, некалькі дамоў засталося ў нас. На чаце касцёл святого Казіміра Стоўбцы, у нас все там вельмі добра пададзенае, все напісана, і калі ласка, карыстаемся з гэтай інфармацыяй. Можна арганізоўваць каталіцкія суполкі ў розных, не толькі так, але на нашай парафіі па такіх мікрараёнах, каб ведалі, дзе новыя ёсць, і па так нават вёсках, ці што там, есть такая магчымасць, бо сёння бачым, што больш людзей карыстаецца з гэтай інфармацыі, нават старэйшых асобаў, гэта вельмі добра. Ёсць у нас таксама новы часопіс «Аве Марія», можна набыць у нашым кіёску, іншыя рэчы, якія рэлігійныя. Калі ласка, набываем гэта. Дзякую шчыра вам за ахвяраванне на будаўніцтва касцёла. Стараемся далей, як кажуць, ісці, паглядзім, як будзе далей сітуацыя. Но за гэты час закончылі на сённяшні дзень, памалявалі тыя два куткі паміж хорамі, дзе у нас ёсць сходы на хоры і у падвал, і там дамалявалі ўжо да канца той яшчэ куток, як бы ўжо так зроблены, дамалёваны, яшчэ засталося хоры зрабіць і там палажыць адпаведна плітку палажыць. Ну, такіх дробных спраў яшчэ кажуць, якія добра пацянуць, то яшчэ шмат тут есть. Ну, але паціхоньку уже мы будзем рабіць далей. Вось таксама заказаў некалькі шафаў для закрыстыі, каб усё літургічнае адзенне у належны палажыць, павесіць тут у новым касцёле. Заказаў некалькі гэтых шафаў, па гэтаму тоже так кошт, сказали, там выходзіць 4200 рублёў за гэта ўсё. Ну, гэта так, напэўна, многа, але, напэўна, не столькі каштуюць. Таксама закупіў леса, каб рабілі нам астальныя лаўкі. Вось такія лаўкі, пахожыя на гэтыя, ну, такія больш прыгожыя, будуць каля сценак стаяць. І на стенкі яшчэ прыб'ецца такая планачка, прыгожая досачка, каб стенкі не шоргаць, як кажуць. Вот, это самое. Вот, заказаў таксама, то есть матэрыял закупіў, аддаў матэрыял, яны робяцца, гэта ўжо распачалі работу. Трэба будзе, яны так вельмі настырныя, гэтыя, што робяць лаўкі, яны хочуць хутка, каб ім грошы аддаў, як зробяць. Даже яшчэ зрабіць не успеюць, уже над головой стаяць, як кажуць, над каркам, это самое. Хоць ты караул крычы там, а когда бы это самое. Но, вот, хоть телефон отключай тады, да. Вот этот самый. Вось гэта такія аб'явы, но аб'явы душпастырскія, што тычыцца сённяшняга гэтага тыдня. Поэтому нехай Пан Бог благословляе. Зараз я помолюся за ўсіх, хто тут ёсць і хто хоча прыняць намашчэнне. Мы зробім так. Уже я помолюся, поблагословлю, і кожны потом уже будзе песні спявацца.
Кожны, хто захоча прыняць намашчэнне, падыдзе, я памажу святымі алеямі, але будзеце, калі падыходзіць, старайцеся так падыходзіць, вось так, ідучы, падыходзіць да ксяндза, я памажу далоні і на чоле крыжык пастаўлю святым алеем, каб вы ведалі, як гэта ўсё робіцца. Вось такія справы. Встаньце, калі ласка. Попросім заступніцтва нашага айца Фабіяна, в наших потребах. Нехай Ён за нами заступаецца. Боже, Ты праслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё, удзяляючы святыя сакраманты. Адарі ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёй апекай дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Помолимся над алеем святым. Благословленный Ты, Боже, Ойче всемогутный, бо дзеля нас и нашего избавления Ты спаслал на свет Своего Сына. Благословленный Ты, Боже. Благословленный Ты, Боже, Сын единородный, бо ставший человеком, захотел лечить наши хворобы. Благословленный Ты, Боже. Благословленный Ты, Боже, Святый Дух Сутешитель, что наши слабые тела умацовываешь неспынно свою эмоцию. Благословленный Ты, Боже. Пані, нехай Твої слуги, яких у віри намащаєм алеєм, отримають сутішення у своїх покутах і хворобах. Праз Христа, Пана нашого. Амен. Праз гэтае святое намашчэнне і свою бясконцую милосердность, нехай Пан умацуе Цябе ласкаю Духа Святого. Амен. Нехай Пан вызволить Цябе ад грахоў, ратуе і літасціва падтрымае. Амен. Молимся. Откупитель наш, просим Тебе, вылечи ласкою Духа Святого немачы хворых, якія сёння просяць Твоей ласки, оздорові іхнія раны, отпусти грахи, а таксама отдали от их усялякие терпения души и тела. И милосердно верни им полное духовное и физическое здоровье, каб обновленные моцой Твоей милосердности, они вернулись до ранейших обовязков, які живешь и владаришь на веки вечные. Нехай Бог Отец благословит Тебе. Амен. Нехай Сын Божий оздоровит Тебе. Амен. Нехай Дух Святый осветлит Тебе. Амен. Нехай наховывая Твое тело, избавит Твою душу. Амен. Нехай осветлит Твое сердце и приведет Тебе до небесного життя. Амен. Пан з вами. Нехай усіх вас тут присутних благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Pana proslawlona,
большая стала, славная покорой. Ты найчистейша, без греху законный, одна Тому Пана химня безпевна,
домонамощения подходят только хворые. Здоровых не надо намощать. Даже опасно. Мария, ты королева анёлов, безгрешная, непереможная в смахании. Знішаєш ти стародавня Госвея, Тобі без конца доверяем, Тобі без конца доверяем, Тобі без конца доверяем. Мария, ты королева анёлов, безгрешная, непереможная в смахании. Знішаєш ти стародавня Госвея, Тобі без конца доверяем, Тобі без конца доверяем, Тобі без конца доверяем. Будь прославленный, найсвятейший сакрамент, теперь и за